nje kusikweletu nje khiphile hayi ngoba ebhede ngempela isikweletu yes ya yena vele i-album yakhe ayibunandi ngoba isibuya kathathu into eyi-1 vele iqiniso lelo ngelokhu silokhu sixoxisana nosikweletu oshoti lapho so into eyenzakalayo vele i-album yakhe ayibanga mnandi ngaleyo ndlela kodwa ekugcineni kosuku nento kakhulu emshayile oqala nje i-timing yokukhipha kubhizi nokhetho ubhizi nani lapho-ke iyangimangaza lento ukuthi yenzeka kanjani kukhona into kuthiwa zi-manager ndini umsebenzi wama-managers yes ungavele ukhiphe nje kubhizi abantu babhizi uZuma uRamaphosa yonke lento abantu babhizi uMalema so wena uzokhipha isi-artist lakho lapho kukhomba ukuthi ngesinye isikhathi bafethu kokunye wena nje manje kuthiwa ukhuluma ngosikweletu uzothini wagcina ukumuzwe thini wagcina ukumbona sestage ugqoka i-uniform enjani stage angeke nqamba manga bese phambi kwabantu ngiyakholela eqinisweni kakhulu isikweletu kulamarala kade ekhona mhlawumbe ayabaleka mawukuthi uyile angiyena umuntu obona yonke imicimbi abasuke behambile abaculi kodwa amarala ayabaleka behambile kade ukhona amarala ake sithi nje into edlisa abaculi ngithi kulokho amarala usizakala ngani awungitshela into asizakala ngayo ngoba ukhiphile akukhulumeki ngaye akatrendi awazi ukuthi yini lokuthi usizwa ngayo even ama-interviews ke ama-interviews nje lutho phela ama-interviews ayakhokhela ikhampani yakwazi ukuthi izama ukuthi ikhokhele lawo ukuthi i-artist labo beliphushe liye phambili bayigcina kosuku angiyiboni into eyongathi isiza abantu abafana noSikweletu ungayena yedwa kungayona i-IGP kuphela sikhulumela i-IGP uqwashisane lapho nalapho hayi ngoba ku-attack ikhampani right sikuveze nanokuthi i-IGP ukuze kube ngathi kukhulumeka ngayo